Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ketut Eriska Seli Amanda, tiang perwakilan kelas 12 MIPA 1 Jaki Megending Kidung Kasmar. Ding hang beli nejani tiang megending Kidung Kasmara nyinayang terus nanti angin kapining beli bungan kena tiangin. Mekeluk hati ngantosang surat belini napi ke beli sampun ngelada menan buka cicing ngantosang segang melengok tiang di pedaman suwe sampun tiang mengantosan walesan surat belini kadirasa kambang kana tiangi buka mekantung tanpa cantik. Haten tiangi tua ademuan belini di jantung tiangi ditu masih ada beli yening beli tu sing percaya belah subetangka tiangi suwe sampun tiang mengantosan walesan surat belini kadirasa kambang kana tiangi buka mekantung tanpa cantik suwe sampun tiang mengantosan walesan surat belini kadirasa kambang kana tiangi buka mekantung tanpa cantik. Kantong tanpa cantik. Suksema tiang tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.